Mramor i granit Borojević Kostajnica. Od prije 15 godina poznata kao kamenorezačka radnja Borojević, koja je non-stop, to jest cijelo vrijeme rada, ulagala u razvoj i bila poznata po kvaliteti svojih radova, vremenom je izrasla u moderno koncipiranu firmu koja danas posluje pod nazivom Mramor i granit Borojević. Dugogodišnje iskustvo u branši i stalna želja da na tržištu bude što bolja i uspješnija motivirala je vlasnika da uđe u kapitalnu investiciju sa ciljem da od svoje firme napravi prepoznatljivo ime i sada je jasno vidljivo da je u tome u potpunosti uspio. Firma Mramor i granit Borojević posluje u gradu Kostajnica na zapadnom dijelu Republike Srpske, to jest Bosne i Hercegovine, i drži lidersku poziciju što se tiče uvoza i izvoza mramora i granita. A osim toga, ova firma se bavi izradom spomenika te svim ostalim vezano za mramor i granit, kao na primjer izradom granitnih ploča, stubišta, prozorskih klupica, to jest svim potrebnim za izradu interijera od ovih materijala. A vrši kako malo prodaju, tako i veleprodaju, a kupljenu robu vam dovozi na adresu. Firma Mramor i granit posjeduje sve potrebne resurse koji joj omogućavaju kvalitetno obavljanje djelatnosti, počev od infrastrukturnih objekata te mašina, alata i prevoznih sredstava, a zapošljava i educirano osoblje sa velikim radnim iskustvom u branši i zato je u mogućnosti da na tržište plasira proizvode vrhunske kvalitete. Menadžment ove firme ima kvalitetne kontakte, to jest poslovne partnere iz inostranstva i zato je u mogućnosti da uvozi najkvalitetniji mramor i granit koji također izvozi svojim redovnim kupcima u inostranstvu, a putem veleprodaje vrši distribuciju domaćim firmama širom Bosne i Hercegovine. Iz svega prezentiranog jasno je vidljivo da firma Mramor i granit Borojević iz Kostajnice ima visok tržišni rejting i da zbog toga opravdano zaslužuje status trajno rastućeg brenda.